politics le Thu Thar Thlirna episode somli pariat na kan lo lom le veka chau kan han re ade ule katun tu ma hin kan han chun zom le anga kan thlir ho ma sakper tur chu Israel Defense Minister Israel Katz chon meni somtum pakhat in rin li khan Hamas military uinga an ho tu paper Mohammed Sinwar chu meni som pathum khan ti lumani ti aron nem heta Mohammed Sinwar hi Israel sipai Israel Defense Force le anram security agency lian ber sin bet ten tang hawa an be na thi ni na soya Khan INS Kopuya European Hospital noya an Tunlai cho Israel lam hian in do thloti na mangin film kur takin an vabia an nun na hi chan tan ya soinia tin Mohammed Sinwar rol hian Hamas helpor thoi tu dang pani madi kura le Mohammed Sabanet tepo an nun na lak sakani ti na soi pokani Israel Defense Minister Israel Katz chuan heng roi tu pathum an thaba ka hian tu na Hamas roi tu dang ho tu lok pani S al din al hadat ale Khalil al Hayat chu Israel sipaiten an bitum chun jom le don bok ni na soya es al hadin halda ta hi Gaza khopuya omania Khalil al Hayat thung hi chu ramdanga omni wangin Israel ui sathiam ten an chui zui zel dona an bitum chho zel don ni in vauna thuran soi le pokani Mohammed Sinwar thi thu meni som pathum khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chon lo soi dai to ma se nem ngena chen takawla om lawo wang khan an defense minister Israel ka cha hian aron nem heta ani tichon Israel hian in Gaza a Hamas helpol ti hin be chun zom sela meni somthum pakhat in rin ni po khan an be pui thla ka wangin Palestine mi somruk chung in nun nan chan nia soi ni pokani tichon a pani na chuan meni somthum pakhat in rin ni tho khan Hamas te chuan in Israel ne na in ka hai om theinan mitang an kol nungdamala ommi somle mithi to te ruang som pariat chu Israel ne na in thleng an rem ti thu an ron soya tin Israel lam hian he Hamas te ron rot na hi chan na eng ban la nei ri lo nia soi nia Hamas te hian in he an rot na ba ka hian an soi dan chuan kan mi pui te tor na na salutuk to wangin hetiang in rem na kong zot na thu hi kan ron soi chok tan ani an tia tin hei ba ka hian an thil phut zinga hian in ka hai nget tak nei te Israel sipaiten Gaza a tanga anin suan chu avek te pon phut del boka Amero chu Israel lamina Hamas te lakan thil phuta hi chuan Hamas ten an mitang kol te hi engma thu del kil omlowa ron chu vek kha an phuta tin Israel lam hian in Gaza tangan sipuite son chu hi an duinarin omlo boka heng Thu Thar Hamas ten an ron nei hi Israel sarkar hian engtin nge a chan don ti chu Khawvel mi puite thlir ania tin chu mai ba ka chuan is UN ba ka US sarkar ta point palai na thokin rom man na te pon han siam thina amaro chu hlotli na tak tak lom theilowa Hamas te hian in hnuk dok du bik silowa Israel sarkar la chuan Hamas te noi chimi vek an tumatin in rem na kong an jong thoilo ni phei chuanin Hamas te hi na sale zol zokin an be zel don ni in Israel lam hian an sei boka chungte ni wang chuan Israel le Hamas te in kara boina thleng me ka hian rem na le mon na kong aum lei theilowa tu tuma Hamas ten Thu Thar an ron nei po hi Israel sarkar hian a thazong na chang lo ni phei chuan an boina hi azual zel chho te poina rin omani te chuan a pathum na chuan World Food Program te chuan meni somtum pakhat jing kar thleng khan Gaza tranpuina thil phur tu trak som sari pasari te chu an lu bel le to nin an soya he World Food Program te thu chuai na soidan chuan Gaza mi puiten tranpuina phur tu trak aron kaltian theta wangin hemi an eitur sem chona mun pui trak tenan thlen pong hak pan loin kong laka trak tlan lai te hin lo bor lui nin an soya trak atang hian changphut ip te chu an hlang thla an in chu na sa hle nin an soya thu nei tu lam hian mi pakhat chung ko pakhatin eitur ip pakhat theu chan ni se tian soipo khap hlei thei lovin an in chu na salu toka tam thiang per chan tumin an in nek boi lui nin an soya chung te ni wang chuan all food program hian hetiang eitur phur trak Gaza lo lut te chung changa po hian Gaza mi puite an ril tram to le eitur an tlak cham lut tuk to wangin thunun an harsa ni te point anon soya tin UN Palestinian Relief Agency te soidan chuan Gaza hian in Israel sarkar ina lam lian ten hon le ta ka hian trak zakko chuang an tlan lut le to ni in an soi ve pokani ti chuan a palina chuan Iran sarkar chuan International Atomic Energy Agency alam to ya IAEA ten Iranin thlathum liam ta thlek khan nuclear ral tuam siam chuna man ro poimo tak uranium chu za somngai na chek bel nia an soi chu thu dik lawani an tia me ni som pasari khan international
Atomic Energy Agency te hian Iran chuan uranium KZ zali pariat le point ruk an nei bel ni in an soya chu kumin February tha atanga uranium an check khol sa atanga chutin za som ngai na pung tin an soya Iran sarkar chuan uranium an check khol te hi International Atomic Energy Agency te ina an phalchin ni in an soi ve thunga IAEA te na hetiang document an ron nei tharta khi Israel sarkarin document a siam chop mai ni in thupom tlak ni lo tin Iran hian tan mun an ron kho ve thunga amero chu Iran sarkar mai ba ka hian Khawvel ram sang ten Iran nina nuclear ral thum an siam chu kem siam bel tum na malak na an neem ti rala tangan lo thlir ve reng awang hian he anin soi thiam na hi Khawvel sarkar tamsok ten an pomong em pom lo ngem ti chu a hriat lawa tin US President Donald Trump chun meni somtum zir top nia athu soina po Iran chun nuclear ral thum an nei lo tur ani top ti soinon le boka hengte ni wang hianin Iran le US in kara hetiang ang in biak ram tumna te an neya Iran ina nuclear ral thum asiam chua na dal thei tur ang chia US sarkar ina in tiam kamtira thum hi Iran hian in zom har san ti ve viawa in biak na te po tum ni tum tuman lo nei to amero chu in rem na fam kim tak tak khan la nei thilo wangin US le Iran ina in biak an nei le po hian tuna International Atomic Energy Agency tena Iran ina nuclear siam chu na man ruwa uranium za somnga check bel nia soi hi soi cho ani le ngei na rin ompokani ti chuna pangana chuan European Union chuan US sarkarin steel le aluminium sum don na European Union ram te laka chia za som ni panga tanga ti san chu za somnga ti san bel le antum ti an lo hretin poyan ti thu an soya he thu hi US President Donald Trump chuan me ni somthum zir top dia pitch ba kha thu soina soya European Union ram te laka US sarkar chuan chia ati sang dona chu chia ati san chu aluminium le steel ania chu anti san tur chu US ram chunga hetiang aluminium le steel industry tana antang kai pui le tur le an than pui thei tur thilani wangin thil thatak ani tin President Trump hian asaya US President Donald Trump chuan hetiang US ina ma an lak char le na chana po hian i kan video nu nung pera kan ron soi to a President Trump malak na ram dang ten na anin sum don ton da chi anti san vak vak kha US Court of International Trade ten sarkarina US sarkarina ram dang ten na insum don ton na konga chi ati san kha dan kal ani tia alo khap to awang khan thiam lo an han chang phot kha nia amaro chu US sarkar hian in court sang zo kha kha tu boi kha an pulut le ti chuan court sang zo ki na ngai tua chu wang chuan tuna hian US sarkar Donald Trump pa kai roi hian ram dang ten na sum don na konga chia han ti san kha an kal pui le theita ni chumi wang tak chuan US President Donald Trump pa chuan US Court of International Trade tena a sarkar malak na ram dang te laka chia ati pun anron khapa ti top turat thutluk nan siam chu thil dik lo takania politics a tu tena mo an malak na ni wangin he thil hi thil dik lo ani tin aron soya kan soi tong khan kan video upload nun bera khan US International Trade dina an khamia US Court of International Trade dina Donald Trump sarkar ina chia ti pung ti top tura hret tirna chhuat hu kha kan ron soya ti chuan amero chu kan soi tong khan court sang zo ka US sarkar Donald Trump ate hian an han putlu le ta ka wang hian US Court of Appeals for Federal Circuit anti chuan he court niam zok ina Trump sarkar ina chi ati san ti top tura thutluk na siam chu hun rei lo te atan an ti top lai lok le ta ti chuan Trump chu adu angin sum don na kha chi ati san na kha akal pui chun zom le thei ta ani US sarkar chun he thu boi hi June nis nga a an thu boi soi fiana he US Court of Appeals for Federal Circuit a hian an thelu turani thunga ti chuan US Court of Appeals for Federal Circuit hian in an ngai tu le huna Donald Trump pa hian he ram dang te na sum don na konga chi ati san hi phal sak ani don nge don lo ti chu i thutluk nan ron siam lenga US President Donald Trump le at thurol pui te ero chon he an US an court sang US Court of Appeals a hero chon a thiam an chan ngei to te po anin be sei thu te po tongkam an neya US Court of Appeals for Federal Circuit chon Trump sarkarin ram dang te laka chi ati san an ti top thut ani chuan US ram himna ta na poi thea chu wangin hun rei lo te tan
kot niam zok kina thutluk na siam chu ti top lai lo ka ni thu kha thutluk na aron siam vele ta tun tin huna chun Donald Trump pate hian thiam an chang le ria amero chu hun rei lo te chunga ta na nia a thutluk na sang tak tak kha chu US Court of Appeal for Federal Circuit in Trump sarkar in June ninga a thu poi soi fian an thelu nuwa an ngai tuanga ti chuan Trump chun sum don na a chia ti pun cho kalpui zel don nge don lo ti chu an la ron rel fel le don ani ti chuan a paruk na chuan India rama COVID-19 veithar mi sangthum zathum chuang an mek nia soi ania mi pali ten nun nan chan to a Mizo rama po kan riat vek angin COVID-19 natna veithar mi pani mu chu an nia India rama chuan Kerala state chu COVID-19 rivei tamna ber an ni meka mi sang khat zathum samthum parukin Kerala hen at nahi an ve meka ti chuan adota chuan Maharashtra state hi COVID-19 vei tamna ber an ni le a ti chuan Maharashtra dota Delhi chu pathum na an nia tina palina chu Karnataka state an nia tin West Bengal chu COVID-19 vei tamna ber pangana an ni pokani sarkar thu chuina tarlan danin COVID-19 vei te hi in lama te in enkolan nia than chu dam doina te po enkolan ne sarkarin a en thli thlai renga in kaidar theina sanglu tuk lowa mi puite chi ai lowa film khur takan nun lo mang turin acha tin mi puite chu kut silfaina sabon khating hand sanitizer ang chi tele mai tum na to po mang tan le to turin hriat tirna le ngen na an chu poka chung ten i wang chon India rama COVID-19 vei an han pun le tak loya hian kan film phur te po thale ome ti chuna pasari na chuan Miss World sang ni som ni panga thlan na chu India ram Telangana state ko pui Hyderabad ta me ni som thum pakhat in rin ni khan nei ania heta hian Miss World sang ni som ni panga tan Thailand nula opal suchata chuang sri chu Miss World ta tan thlanthar anita a tin Miss World a thlanthar Thailand nula dottu chia chu Ethiopia nula haset dereji atmasu ania he Miss World sang ni som ni panga thlanna hian India Iowa tel Nandini Gupta chu he inti siakna tanga ain nu do wangin soineu no potam hlea ani Nandini Gupta hian a social media mana ain soidan chon he inti siakna hian kapei sei lo takin a organizer te hui hottu telama tangin engamo eng tingyan yang mi pat mai chet na rong kaya khatyang chi dewa in dor ton nang chi deu thil te kha thlena wain ka bei sei lo lu tuk thila thlenga hemis old in elna tang hian kain nuk dok ta ni e tin thu choron ne ya amaro chu a hui hotu lam ro chuan India o Nandini Gupta hi he inti siakna tang hian ban tir ania a chan chu hetiang in kai hruina azom thilo wangin tin anon soi ve thung pokani tin he Miss World sang ni som ni panga thlan na hi Hyderabad ta ni ani na hian India ram mai ba ka hian UK United Kingdom ai o po kha bulan han tan tira India ram a khami inti siak nan ran nei tan tir khan ai nu do thu lo sei to pokani tin India ram hian heting Miss World thlan na hi azonin kumina hian a thlenga Miss World sang ni som ni pali thlan na po kha Mumbai ko pui India rama nei alo ne to poka tun tuma hian a zonin India rama hianin thlen ani le ta a Indian ulati hian Miss World sang ni som ni panga hian hetia India ai hotel ziklok talo ma sela tun malamin India ramatang hian Miss World kan lo nei nual to Miss World pali nge panga kan lo nei to ni ti kha kan han soi thar vele shrim ani ti chuan a pariat na chuan India sipai ho tulu General Anil Chauhan chuan Singapore in Stockholm na an nei na zauna a chan na mani loka India le Pakistan in ti boy operation sindura khan India chuan in do thlo theina pakhat a chan nia ngai thein zauna changa General Anil Chauhan hian thlona kan hlo ti chu direct tak chuan tlang tak chuan a soilowa amaro chu zauna a chan na hian General Chauhan hian apoimo per zok chu kan hlo kha engwanga lo om nge ti le chu min nuwa kan chet dan tur ngai tu zel kha thil poimo zok ania tin a soi zel na chuan India chuan ani khatna khan wan sanga hlo an nei nu in an ti dan an thla kha chu min nuwa ero chuan an chana thata zok zel ni in a soya he in do na hian hlo kan lo nei ni point
kan lo chan kha ngai tuin apui mo ber zo kan ya chu min huwa ero chuan chan tha zo ka chang khan oma chu wangin thil pui mo zo tak chu ni e atia hei hi ngai tuana ati thui khapa operation sindur nei laya chanchinthar la khom tu te ma india sipai ho tulu pakhatina soina po kan lo ai chuan indona chuan thil hlo te po om thina nena kan changem ti hi pui mo zo ka chu wang chuan indian air force pilot ho zong hi tuna chuan india rama him takin an lo kir feka atia kan mo kan lo ti khan soi lo atun tuma general chaw khona poina thu soyan neya zona channa hian india hi chuan sip engeni indo thlotina pakhati chu kan hlo mo ni chu ti turan ya tin pakistan lampo hian tun thleng hian in soina indo thlotina pakhat ma lo ni nen soya amero chu an ram thlotina tum mun le an ram sipai mun puite ro chu india indo thlona te le drone bom ten an satakin anti chhiati chu an phalem lo thung pokani ti chuan pakwana chuan south korea hian in thlan pui an ram president thar thlanna june ni thum hian an nei dona chuta chuan an ram politician lar takle an president candidate pakhat lee jamung chuan president a thlan tlin ani chuan nena chang ani chuan an ram kho pui chu seoul atanga chimlam kilometer za hla om sejong a sonatum thu asoyani south korea ram in thlan pui nei tura hian liberal party lam democratic party candidate chu lee jamung hi ania chaktura rin kai berania mi pui ngai dan la khom tele khawvel chanchinthar rang apo lee jamung hi chaktura ngai ania tin an president nilai yan suk yala chuan kum sang ni som ni pali december tha khan martial law apuang thuta khawang khan south korea ram po khan boi nak naka martial law apun hi an ram rorel tu an ti hei in rorel na insanga thu member of parliament te khan an pom lo wangin he an president nilai ban na tur hian thutluk na te po khan an siam ati chuan an ram an boi chho nak taka khan yan suk yala president nilai kha ban len tirani ta a president hun hi atluang pa ngai chon kalsela kum sang ni som ni pasari thleng turania hetia an ram president Tunlai na an ram dan ten bo chiata thutluk na dang dai tak asiam awanga ban tirani ta kha hian president thar thlan na hi tuna hin an nei don nai ta ana tin conservative lam people power party ppp te chon president candidate atan hian kim mun su an ruat thunga an ni pani hi kim mun su le lee jamung ate hi in beiber an ni dona ti chon korea south korea ram mi puite hian june ni thuma president thar an thlang don ani a somna chuan june ni ni thotan ni hian turkey ram kho pui istanbula russia le ukraine palai ten in biakna an nei le don amai ro chu he an in biak na tura hian in beiton na in biak nan nei ma ho tang in a thleng tan dera ukraine president volodymyr zelensky chuan russia lamin he in biak na soi ho tan an phut tun thlenga ukraine sarkar ne na hretirna an la pe velo chu dem thu soya russia sarkar thu puang tu dmitry peskov ve thung chuan russia in he in biak na soi ho tan an du tak chu in biak na nei huna soi ho ni mai dona chu wang ukraine sarkar ne na hin an pe ngal lem lo ni na soya amero chu ukraine lam hian he in biak nan ne ya hian an tan chan khachu russia sarkar pon lo ngai tu lok theina turin an du dan kha hretir na kha an lo wathon to chu wang tak chun ukraine lam po hian russia ina he in biak nan ne an soi ho tura an du dan kha ukraine sarkar ne naron hretir lok vesela loin ngai tu loka a lo chin le te po khan lo du ve ni mai the ka tiang te ni wang khan har satna om lutuk lo ma sela an bei sei anga russia lamina anon thon velo wangin an dem thu te pon non soya tin a thleng turam tur turkey ram ruai tu pakhat an foreign minister pakhat chuan ukraine le russia tena in biak na an nei le tura hian thil mumal taka kalpui ni to sela tia bei sei thu te po seya tin na soina pakhata chuan hei mai pa ka hian russia president vladimir putin ate ukraine president volodymyr zelensky tele US president donald trump paten do khan pakhat kilin mai chana in biak na nei sela he buin hi chu chinfel aul sam le zul zok dona arin thu te po soya eng po chuni sela russia le ukraine hian
remna zonna konga tan hawai ni na tan in biang na chun han nei le don chu ni pota boruak te kal thazela ni chuan an ram lam ve ve thong ero chun tu na hian an la in do chun zom zel ani tin hian chanchinthar hianin an in be ton na hi mu tura lo om ranga drone bom hangin in be de bera tin leilama pasipai te pon in kap zau zawa chung ang te chu ni a Russia lam hian tun hai hian na sali zul zokin Ukraine hi an be ya drone bom ten Russia ram kho pui ten be ya Ukraine ram kho pui ten be ya tin Ukraine lam po hian drone bom an thlo let tir na saboka khatiang khan nun na chan te le hliam tur te an oma tin building ka chet te khatiang neu kha oma tun tin mana hi chuan Russia hi an tum ang hi chuan Ukraine ram then khat hi chuan tunlai chuan an da to nge ya Ukraine lam hi chu chak lo zok dewa ngai an nia chu ti ro le ro chun Ukraine lam hi han tlom mai tum nang chi khan nei lem lawa chan chu European Union ram hruai tu tena an thlop that e ba wangin President Zelensky po hi tong huai le viau chawa tin US sarkar po ina khatiang anga shrek na deuh reuh han kalpui chhote Russia la ka shrek na deuh reuh han kalpui chhote atum thu US president dinan soile vela ha chuan Zelensky po chok phur thar le viau ni hriat te po ni a en po chun sela Russia le Ukraine in do hi kum li don lai lo ni ta remna le mon na te hi hen in biak na nei le tura hian han nei lo sela chuan Khawvel a buina lian tham per pakhat thi chu a lo re inarin oma en po chun sela he anin biak na tura hian ra tha han chua se ti te chu ke ning yel po hian kan lo be sei ve ni ti te po kha kan han soi lenga ti chuan a top na pera chuan in India ram chanchinthar te potun to machung kan ron thlir tam lowanga a chan chu kan hreveka nga hei Mizo rama te po ruwa surna sa wang chiat na sang te thlenga kho sang nun na chan te tin leimin awanga in chia te le kong bal te kong chia leimin ten oma tin tun tuma po hian tun he chanchin kan buat sai lai mek hian kholzin tam tak an zin konga leimin awanga tang khang ten oma khotam tak chu tiang le min na hmuna le an hnaya khuwa ten mi khol te thlengin khatiang khol zin tang khang te khan lo bui puya ei tur te riana tur ten lo ngai tu sak ni ten mun sang chanchin kan lo hria alom mong kan ti em Mizo nun moi hi henga hen lo lang le thina Mizo te chu mi khol te chunga that chu thin kan nia heng OMA le tlomai pol sang te baga khotang hroi tu tena mi khol tang khang ten bui pui hian Mizo nun moi atin lang sar le in Mizo ni aron tinuam thar le em tin khol jin kong laka thang tang khang te po reilo te an tum ram te tluang takan thlen theina turin tu sakna kan ron hlan le bokani ti chuan kan video kan lo tu tok lenga in zawa in lom thu kan hril le chowa kan channel te lo thanzel theina tura min lo du saka min lo thopui thin na lom thu kan soi thar le bokani ti chuan kan du tok le phatang